kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Tarsisius Maulot, Weni Kireorang ba ubre Shimbenta, Banyakun, Hake election MLA jong snem arajara arpulai, Mentakasin ulami ibiang ban pun snopat ba, Lingba kilat patai kubor, Hashlong press club, Hagaban kalyang jong ulaong, Bahagani election MP kabamenta, Kajingya kawang keti, Kalalong sabapalan, Kabalawan rakru kajingbot nam ya kajelahi barok kaway. Ulaong, Katkum kajing snoto jong Kakamsan hima sima kadai kakam ban penbha amban ya pen ibor henrei ha pedengki ai la sakiru ba kamdon gajing buram keliang wat iki noyalam bala pensle do ubleiru kabala kelalung penban gajing isat med bat uba maulot ula ongru ba hapok keri khasi baro ubre udai ubang nget blei la udai u kristan ne ubum dei u kristan ru. Uba Tarsius, haba keren mentak sengi ke kat lai teri uyayong arajar arfusau, ula buru ke jingkeli yaki nongelam bat yaki patba, babalai ki hab banyak kawang ketik kawang mau iwei, bat hato kani karukom kapen i yaki jinglong kuit, cimen? Shalom Preston, merofaki untuk kubur, keluar saat subhannya akhir press conference. Ya, haji sisa namsundan juga. Iru ban Shimbenta ban campaign ini ke election di Shimbenta. Ndrei ke bapen longenga bang haban mi sikmat kere namal ba. Mi iba kene ke election Shimbenta. Kaji kawang kiti kene kawang mau raul sudah kalah. Hadu ba kalawan rai kaji susi kaji burnam ru salah. Kini ketemu yang abang masuk oleh sudah orang mereka. Abang misi mat ban irap ban percaya ni kecimut bersisa juga sanji masing. Abang yang orang sanji masing kalau ban penbah, ini bagi peni kecil peni bor. Nama bagi dan kamu ban penbah ini kan jelas jadi dan kamu ban penbah bisa kita jadi nak kebanginan mentah. Ini bagi nan perseni susu ini nan penbunah susu. Ndai iba kejingnya, keren kumar kejingnya, keren latlah. Kalau hidup balik, kalau mau, kalau ketik, wat ik kalau berselek dengan Teknik perlu ke kumar ke di segmen berspek. Tekumbang itu bagi bahari kesim dan bumui beli. Wat gue undan. Lau balong bumang Kristen undan di bumui beli. Kasih berbuat di bumui beli. Bumang Kristen bumui beli kunju, balong Kristen bumui beli. Ingat hal kejauh di situ. Tinggi dia beni burung, ya kena komperkat tinggi dia beni burung kalian iwei. Tebalai ni dia benda putroi lah kejauh sungkut, jisung subah ada kawan ni haban ada kawan mau iwei pat, atau kejing kawan mau iwei pat, kalau mau ban pensisya bangi ni orang berkut, kamu ah, dah kawan akan thok sendiri ni kamu ah ban berkut ya, mereka kawan akan ada yang keren ni kata, tapi nong ni election tu, tapi don ke kalau kita berkat apa tu keren baik kita. Ini begini persendiri kita ini pembunaan kita. Ada yang pulih nak kitab Samuel, kalau nong buat Saul, berkat Saul tu banyak. Kalau nong buat Pemberian berkat banyak si kau, siapa pun punya. Samuel, David abang ulasyak ketong abang Saul, Saul. Abang David ulasyak ketong. Kadang kau ke por ke bawah habang David lori dekat di kiri tu kata keren. Tu usah lori paikana hantar hajan ke keren. Kemut je ke keren. David layo kalat buat ban ot ni hajan, ya teruk jan kup jung usah. Hendrik kan peniap usah. Kibril jung usah kalau kibril jung David jung ini ban peniap ni mentah nama boleh ulah ayu usah hati jumpi. David wong Tu terang manusia bang le kuni kalau kena. Bersih lagi kiti persyak nama uji bola penselek jeng terah nyipik juga nom buat penriu tu kendai bang kuni wat peniap ye nama bola ban rakyat lagi kiti persyak ye bola penselek jeng terah dan dekat pak dan lagi mentah kena election bang mentah kalau kan palat susu kata kejeng kret kejeng susu banyak election di balada election ini. Dengan suatu show ke ini kalau perkat jadi, hatong gigi kasih dan kumkane sekakor, agak berjet ini macam, habis berjet ini macam, ini berjet dah jadi tu beri tu beri,
tip bala da ulay timbat kun kipap ya kerja penri barak way kejala kan se kan do mosian but min sayo yung yalang basni subha puleru ya kitab sam kan nang basis pa san at khat baksan lewa hey wat kta ni bala sia jana tingi ni ti ay banyat knofti way lipat balay nim perlu ya por ka bayatu ay babah balay nim nan ta banya campaign ni election hakadur tu kejing jai hakadur tu kejing kumno ban persutho ban hikai beliau bakin khamang kham syai ke bakham sutho ke bakham tibriya ke bakham tibri bani ka bani lei ke kejing ka ma ke kejing ka khati kitab job to nang ba ko sa ko khat banyo job wo ei briya no tho kitab job wo ei briya bakum job ubadi ke kejing keren bayi kum ni ka kat no korang ko sutuna agi di sisa bang isa krembe ni bandi e tadi di sisa krembe ni kumbang idi e ka mre hang ni pa isdam ni tha bani khuput iwe ni pa ni bahadin lami kijing rumah lami sigi khuput ta atau kini kijing khuput kawara jing ha ayu ha kijing ji kawara jing ha ayu sunan salam ni ha kicela ni tadi mentang ni bahag jing sisa kumbagalang mentang kani kejela jimi ke babun ke khambun kinong susnong kiri Kristen nilai bangile kinong jinge nilai jinge nakani sokar ko bang nidon mentah ko dili daki spak telegi yang meni kino tolong daki bon spak ku beri nong train ke non balang doper ya syak kenyam kejing kidnap kejing batbor ke thai kena pe nuksa ku bekerja apa menipur kejingjah menipur kalau kau ini kejingjah kau susi ada kata-kata tinggi yang cakap dengan warna ban sendiri kejingjah ngi pedlong penban dia kena kejela jami lembah kena kejela bahkan long kum ke menipur kini pemla long berkebang himde ban syah himde ban ayat bakum kini kejingjah kesi kinwan jia kena keribe itu latik kini kerisi kalau selama kini keribe beliau berakhir hai kalau ia berpengat pada manusia berakhir hai itu bersiam ini ulah tum berhai besok dipai itu sebab beliau mengan bersusung lagi di dalam besi di dalam kita tenang dan mereka mentoy itu kita tenang berfait pada kinong susung beliau bersama kita susung kimdon yang jiwang kita tenang kata ketika mereka mengdeng man perkat kaliman perlong ini dengan faidin man perkat ayu milong lada kimdon yo beli akhmat ni kemau ba barok ke jinjok ni ban kemau ba kanu jinjok ndai bangin pekat ba barok ke jinjok kari wara jinjok kadang ru ke jinjok ko wara jinjok ora natrai ni pakrat memang tak ketma dia ketma dia Israel Hamas dia ke jinjok ke Hamas ni ke Gaza dan yo sesyare ke Gaza kalau orang tak jinjok ke Gaza apa koi ke Gaza kalau depan awak kalau jauh urusan mahjong mereka, ya election, perkelahian urusan, mereka orang jalan usaha, tangkap perasaan dia, kalau berat dia kena jinjnya minta kalau kinong Gaza minta kabang kinong, kayen bansal kinong, kinong, bahapalapan penarik ini begini berbina, dan fakir itu juga, kihapan mitri, kinong por matang bansim dia macam tu, mentah atau kalau ini mentah kapanginan don peringkat ini disuk disai. Awak ini boleh bikin penhak dengan kamarnya. Mereka ini minta dengan ini kesukasan. Di penjara ini disuk kumnungin nomor isi balik. Nanti tepat political parties berapa? Election mentah dari election, bapin semua, bandar ini itu. Mendai tengah jentik parti. Walau kurang ni jentik parti, palak bandar jentik juga. Kata tadi jenjat kumnung. Jenberok sendiri di balakor. Balaban pipa yang masih lagi dengan lek kepai dengan pan kepai dengan dawa kata dengan lek kita berokok bakal dan mereka syong ini ilmujet mentah ban suku ia kata mengimbai ban berklut ia kata kau mereka ban suku bahato nikit ne bah India dan kat nunggut PMP ndai tengwe ndai pakar India hati ke parlimen ke up tang UMP jumi ang dalajik kino meklear dalajik kino slow UMP insa
Minsa penuh suka. Hindi ko ta. Dan sa spaso ko lang ng TMP po, parang. But, nakikinig sa spaso ko lang, kanungon, kinig parti, kibaysin mentahan ni election ng pamentahan ni Ipa. Kanungon. Bisik babon parti Ipa, ang way kanidi. The way ko beri ko bangingin siya ni Dondor yung hati. Ladangin, hakailir ko masang spaso ko lang. Jadi kumbang jupay ipor ko ada ngai bahalu mentar bateri marway yang kami sini di tang driver taksi kataru dalai hajan dalai kam sejengai la kwa dan perlok masuk rami ban harapan pen bujri tayar ba posor ni ban harapan ban etiak sengan ni ndel kan jangan bengkam anu perlok ni bengkam we but pay bos ba kamai islam ni Judan mo bos ko lang tong reba, bakam nanong ko. Timang tala da ngi perkat bangi habangi penjale tang way beliau nan dislosi. Kanung nong parti. Kan ko pat bahang tiangan le kumta ngan yu kumta. Te ha perkat manta. Hato ka kam sitom ban nya bos ka kam sitom ko way ban tre ha ko way ka bos ban ya ka tre ban ya ka balong mami hikmat ya ka jelab ko way. Lai pun ri tuli konsulsi mentang ni apa. Silong sit Hapok ke jimpai jumpai MP. Atau pi pakal ada gi pak tang MP nang ni. Unda po MP unda yu. Unda lang perlu ban. Unda wa kan ni, unda wa katai, umpan kan ni, umpan katai. Kata te kare tang kejingko. Unda po MP udah ban tip ro. Yo dia sikim tip. Ndre. Ngam deu MP ni ngam deu nong yele MP. Tenri apa kala mi kan ni ke penlong yang ngab ngahab ban wat jitip kendet. Bat kat kum kejintip juga kalau kum ni. Baya kepor nanti kita likely kita kom dia sami kepor. Kepor kilang kawai kepor ban kawai kepor kabaki kisya khalai nasib. Ban habaya khalai nasib ki aitan kum bakar san ni hadu arpungut. Kata kajing khalai nasib mentala da ngingi pa yu MP jungi nang ni uban susyak khalai nasib angke tip ko nasib ko bakumno kalau nasib ko bakumno no babahan nasib hadu kan no uban su kaisanya kaisingan ni kata ka jing ha kata ka nasib menta ka dan sakawai pat kepor kata kepor kalong ba ki ai ya ki parti ki ai ya kepor la kalong si tenggentala ni kalong si kenta Ia sami parti, kat kum ke jinghe, kat kum ke sais jeng parti. Bat ha kata ke jinghe sami ke por ha ke sais jeng parti. Lada MP jengi ulang tang marwe. Umdan ha kanu ha parti jeng ule se umdan tang marwe. Unio pore Mentasam spa so kulai ngut ke MP. Lada e por matang mar si minit marwe ru kan sam spa so kulai minit. Sam spa so kulai minit lada ngi mental ngi lada ngi intu do unri ko sekan balon si minit. Kalau kendai kita san menuju kamdan ke parlimen ke Basyam Darbar kendai kita san minit ke sisi. Te MP jingi ula mana mi opor. Una mi opor, mulai pan por nana. Hawa ahi parti, alot ke kum ke jinghe jing parti. Una mi opor. Te kini ke jingkok tiba ngan le kata ngan pan kata ngan dawa kata kini ke sulong tang ke jing penbe dia ke ba upri ke bom soto ya kata kamram ke bakhia jong nomi khatri teka syong hangi ki pai ba menta bangin sutho kumno banam aila ya kini ki jing yakob bala perlong hadu ban wara ki jing pe jumut wara ki jing syo ki jing dat ki jing be we pat ka syong hangi ki pai ba dangi pai ba ngilong ke bastan ngimde ban aila bakum kini ki hirwan jan mal ka pensniu durno ya ki jing long ko long subah jong ke jai penriu jungi ka bala jutip ya ka kor kasi kum ke wei lagi akor ke babatam haki por ke balai par dong inang pen kraus susu eka ndai bangin penduk no eka ndai inang pen kraus susu menta ada ipoi se ke wei par ke menta abagi ram terwa ke wan kro ke wan telo haki yo pihak kadai ke kamram jungi bangin keli pio por kan no wala ai por pi be pinkan marwei por parlimen Deban keli kata nomor ban suongan dawa kata ngan pan kata kamlong ko basong niya ngi deban keli ko ki pai ba so ba keli gitu ki kandidat ki bawan ni isna jubi keli kan no pio por
ban keren marway po parliament. Lada lesi pula ban ong ayo 10 minit itu sampai so pulangon katno sepak kenta kin hak bani keren po parliament. Kebom lawan lo. Iki bon ge la syuya ko namar kejing sim kebuya kejing bom soto kejing bom tip jung pai ba ya ki kendon rekam ki kendon ya keren parliament ki kendon ya keren dorbar tikini kinong yale ya kini ka bentah ban long ban sim ban terwail di kinong mikmat so ba ban nom sim kebuya kejing sadien ya kejing bom tip jung pai ba nri penban ni de ban long kinong pensyai pai ba bagi pai ba kin soto kin yo di syai kumta ba ka semsyal kadar kan long ka bakoi ka subah kumta bangin la man riya aku burom banang penhe banang persani ka hakipor kepada kadon sekawai pat ka mai por kata ki ongka priority constituency kemut ba ladadon kanu ka constituency ka bai henduk jinge disikum ka balaji ha manipur ni ka balada kum balaji ha manipur lai por khnang yo MP jong ka manipur bon kren lane lai por kerpang bani keren tangi isu jong ke manipur hakaba mano khila ban keren tekum kata ngim kuah bakan don kejing kelumar hang ne ban ai por kerpang ini bani keren kejing kelumar ini ngi kuah bakan ne ke jelas ini kan don hak selesai dimenta apa ngapai sebuai pak bentar ini gini hak beri bagi manifesto lasya to i manifesto ka bamun klan do perkat ngalak ne ngamlak bantre ka parti jonga ka lak ne kamlak bantre ndai lasya to kat bamun ni manifesto lapan i kijikro election lapan i bon ngan lek kane lek katai ngin pan katai bat kum ta terter ngalai i ba ka ne ka dan nong sai hima mata ka singiru ngalai i we perlu jonga balong nong hikmat wa apili ba jong ko molai selai kare bakin subha banam boycott this election late ban thabot jet da jingi but daladep ke election khnang bangi nam dam kam so ban up ya ban ne ban community kijing ikilat jing penroi na sarkar jela nrengin up baik naka sarkar pade kabam lawan nong kata kita ini kerkom perkat ke barang ripalat kerkom perkat kelung bat gidi jing penbe kelung ndai so jing penbe kena di jing penbe kelung pin up ikilat jing penroi na sarkar pade pidon bor ayo bor sarkar pade pitarai la pilong tang marwei pihak pensulit no lek dam ni ka sarkar nanti suspend MP wehedin wepat tangsu kam keren kendat ke Indonesia wasa suspend tangsu kam lek bah wasa suspend kumta tangsu kam keli sarkar wasa suspend ni gini kijinjia ide dak besnio hadu kata-kata bangintip kini kipor ke banwan ke sarkar ke banwan kan lek kumno kan pendekam kumno kan pentrikam kumno ye an kan ndrei kum bangili ba ulok juga finance minister di India juga Sitaraman Nirmala Sitaraman Uparakala Prabhakar ulah bersengit kalau juga ulah pak syawai kalau juga bahkan ini election namun orang melasuk ban supaya bakari kita nak pada kecil kedua perasaan kimar kita kedua kimar bang kimar di kita kedua kagas penset kita kedua kapitrol kita kedua nak pada kesini sebui pada kesini kapitrol ko baha kapor ko ba mensuar ke sarkar ko beri mensuar dalam tong report kan berpuai berpusat kan mentar kalau poi sispa tam dan bon ibe bercinja la persian dari sarkar benar mentah dari kalau boru ya ga agenda ka ban pentemai no constitution ban no ya ga artikel khasa ka ba ai la ban menilai hak ni krisi bon ike nementang ini Hakiti siya BJP, daga popurom BJP. Kami ada election ini, mereka baru diperok juga. Ke BJP baru diperok juga. Kimdei baru talk lagi bandang pemik manifesto tumai. Nomor tangi manifesto itu usna arja kat sabo, arja kat sendalo, kim patlah abang pendam. Pendam suai itu di manifesto berpilih kelih arja kat sabo, arja kat sendalo. Lalu kelala siapa pendam hak tangi itu minjin dalam hangkeu sibon siya banyak pemilang. Hak itu kupor kira keluar arkulur bikin aikam arkulur sistem arkulur kisama sistem banyak rakyat ni tak dapat meni
ban penhiador yang gas seperti ban kat khasan nak pika hak account tu kawai di lombi ni poin ban seperti ba mentah ba kesokan kemau kisnem brother kalau patri zero balance account akibat borok-borok beri nang tentang bersejarah yang mereka yang lanjutan license ni yang lain nama kini online tambah sendiri nama borok-borok kini itu sebang beri zero balance account banda beri zero balance account mentah kini kesokan kaelah pak iban bakin fine bakin pensitom dan guna yaitu pemelaban minggi dia katakan minimum bank balance kini kalau orang sibuk nanti kini nurat jadi kita siapa yang boleh kuat sebagai perempuan nama kita melaban minggi dia katakan minimum balance kira keluarkan penghidor yang petrol begitu kira keluarkan penghidor yang kimarbang nrek kimarbang kihidor tangi kepada bandia mangi tangi kepada kimarbang kepada bandia mangi kihidor nrek kimarbang kepada dia nanti kira keu harupa melak seperti kira keluarkan kentil yang kedua juga pisah India hak foreign exchange nrek kemau dipor kepada kedua juga pisah India dengan kalau $1 $1 $1 mentang apa yang berapa $1 kuno su mentang ini suatu kuno ini lawan pendapat dia bisa ini dia kondisi ini hak por kalau keluar dan pentingnya yang susuk sansan mereka susuk sansan kamera kini kalau di sini tidak perlu kita pakai seng nomor mana semua bahan mengenai dan berpintar manifesto pintar manifesto banyak kongres sih mereka pintar manifesto pintar manifesto ayo teman pilang MP malwe pintar manifesto bila ini mati kepor bangkran dunia pinsang MP malwe balik ini kita manifesto ada pintar bukan sakut ada pelajar pi kamu kaya sih bahkan menteri kami dan menteri abai pekat ni we perjalanan kamu nasib kibabuan ki nangela eksternal pi ke bangta ke lama kelai berba dah bersim kebu dia kerja lui dah bersim kebu dia bangtip jumpa ba bersim persyarat ini syukur subhai itu kerja luar kami kepor bangin dia le singing competition kamdai kepor bangin yale dancing competition kamdai kepor bangin yale drinking competition but kamdai kepor bangin yale fighting competition ke election dan mereka pun subhaji bor ini dah kecing ruai dah kecing isya dah kecing abang dah kecing di dah kecing isya kebom lawan kani kebom hari itu beriut play kani kamlaban dari perkata ngapir nama kita jadi orang Muslim ini yang ini Sulawesi kasih janjian bapin semua bapa pening cuma bapa pensondor bapa pensondor kai kebat alpi jumi nang ini Sulawesi ulah manle dalam don dari kan nunggu don kampar banyo antren dari kan nunggu don kan manle batno bani transfer dari andai isu social tangga kecil seperti kemudian cimut ni dia nama kita ban besar ban yang kecil start mimlah ban suyo untuk ini ban depan boleh kumbang ada jual berkuar berada harga election mana berada ban kecil start berkawan boleh kuntang ini ban pandai yang mau benjit ini ban pandai ngal nama menang jit utai nama menang ini ban pandai boleh yang mau benjit tungin duai umpan boleh boleh ai ni ya penjit nak bentar jungi ya nung ikmat badan sisai badan position bangkit banba ya tak akhir sini ndai bangin mundur mengikat mengiman lagi mundur mengikat mengiman teh kata kalau dia lupa kecil kelas ini bat kata kalau dia lupa kecil rem ngampuak ban yang sisir ngampuak bani ya kecil jauh ke bawah rai kecil kumbang karka Hamas ke Jog mensyar Gaza merendah Gaza kalau kita ngamkuat dia kejut ngide memperkat mereka
ban pelet jumut ndai bersiap men to ho ndai ber pulir ikhtin jumre nama ublei hikai ublei ulang ke start berokoi ke ini lagi syariat kan hati kata kita ada pulir ke ikhtin jumre ke kitab awal nu baar fatwa ndai wa nama de prai wa ai ke start nak situ jumbu mi ke bar ke sampai kasau ni kumnu ni ya nu ni je kong ublei ni je kong ke start au bleu bisaya alai khalai lo kalat mo ba kami kan kelat di kulung lejong ibadah pun never isu ikon bakalakha kalat ke kami kalat lese kalat wat lada kini kin kelat mereka ngati dengan kelat dari kata kini jipula tu nama kata semua pani di start tu tong kepada mulai bawa pergi ni kecil pensusi jemi, ini kecil penungkam bakal jemi, kecil utili, kecil penungkam bakal jemi, utili ulung macam mereka ulang wat kebal, kawat kemalang bantare. Dia wat lagi pensusi boleh hadukan ni kepat, dua boleh, bawa boleh, penjit nak bentar jemi, unang yalang bahan, unang yalang badan nak position, badan kata ke bor, menteri kam nak bentar jemi. Kam di bawah ban pendap pembiang susu jing benar ban benar di sini por kemudian ngamla penyewer di banjir mereka mengalami pau ini kata semua ban leh kata balai orang ni klaim mencari sifat manifesto di kongres kalau memang kongres di siapa yang berkam thok dan pemik manifesto kata berkam baru saat ini kini kam tiba ni don Mana pula air ini kecil lagi, pula penjauh ini kecil lagi. Mana pula penjauh ini kecil lagi, mana pula penjauh ini kecil lagi. Mana pula air yang Kristian yang bertajuk, banda penmangkarpan yang bertajuk di Kristen, dan yang bertajuk di Wipat ke Bangladesh Hindu, ya ke artikel kersal ke Kristian yang India. Bagi non India berapa kimbang lanjut hak kecil mana pula air ini kecil. Manoba ini bongke ni mak berjalan ni. Hak ketua pulih dekesor dekapot serta kongres pengilayo ngelayo Martin Luther Christian University ngelayo IAM Solo ngelayo mau ke soka kongres report kalau pekat begitu ki kena besi bomla asupan le kelas nomor sini kalau pemi ki genung gitu kena ki bomla asupan le pulih ban school man kesini kihapan lagi training beliau di semester ni, kihapan kelabun kam jadi ban pendak pembiang ban harapkan ni bah pendak pembiang kumtak suka kalau play kan iOS game sispas ni, sobat pelet jumut bahaya ni, dan ke game sispas ni ke kongres ke launch, agak pol juga, kiwai pat kijing le jam sokal ke bahagian kimpak yang rengkat tang ke game sispas ni. Lembah keskim siswasi ngai ibon kinam kendang kilayo kisrok fupat kisrok kepada kedobilan kisrok kepada kerong fupat ke bawah ke tenat dan bisnami kilala dan persna yang berbentai keduk ke suku barbun ke pat namde tang kata ke jimentoy jo fupat jo kisrok jo ki yang belu nrei kitu ki pai ba obli ke bagi hopot jo jingduk kilayo ke jing belah siswasi yang sisna yo bajing mentoy hakam yo bajing mentoy hakabalah kenam tik kungkini bajing mentoy balai ni apure kran bai ke krum sih ngam bai ke ngam perti ngam wan ne ban syalem yan yo ndring kwa wan ne ban penpau batu tungin penpau ya ke badan po jemi wan kuwi sim bentalang ne presto to presto ke suhan ban sim bentang kuno bante ndai kuno bani penjara wan yesi mentala tungin ni perkatlang ke bakam bahagi dan wala susu man le mbe bangin suhun ta kani ke baladon hoy kini ke baladon mengendak dan kam sibon ki simpen bah mre mentai kini ke baladon mikrat no misdang pemban kiji ko kiti misdang pemban kiji ko mau kan sepoi ke por ke bah ke jelang kera jemi lese kelaban sim jeta jumbi jinji hantam mun bakali boro-boro keno keseng jemi kemudian bentang keseng jemi kemudian bentang ikam dan jumut menginisiat kekti
tong nangli hidup jinge dan nama kita ko ki perlu be besno besnap ya kan kita jinge slok dari report tong nilai kepala bangin kiar na kijing ya kawang kiti kijing ya kawang ma na kijing ya benyi wipat na kijing ya benyi beri jumlai kanang bangin pula bante ya kari ha kijing tu beri tu blai bangin la bangra ya ka komperkat perdan jukari segmentah kam sejrong bangin nang la susu banang penkrau ya kata kijing tu beri tu blai kublai tel